سلاورز بینرین هیجا جبش کردی دنگی امریکا د برنامه کنودج کردویزیون بهن راپورت و مجاری نو ج امریکا و جهانی دم باش تماشاون هیجا سروکی امریکا دونالد ترامپ بری هلجوینا ناتو یا بروکسل لپایتخت بلژیکا یکیتی اروپا سر بازرگانی و اندام ناتوین اروپیج سر لیچونین هندک یم بو بروانی رخنکر بو بجداریا کمبونا بلند یا ولاتن اندام ناتو سروک امریکا دونالد ترامپ و خانم یکی گهشتن بروکسل بنگه ناتو یکیتی اروپا هر دو حوالبندین سرکین امریکا تبی هلویستن دجبری یکتر سرک دونالد ترامپ جبری سردان خو و بریا تویتر رخنکاتند لحوالبندین اروپا گرد و جارکادی داخوازا زیده کرنا بوجا بروانی هف پیمانی ناتو جه اندام اوروپی کرد و همان داخواز پشتی گهشتنای بروکسل دوباره کرده. ولاتن یگیرت یعنی امریکا دراوکا زور دده و هندک ولاتن دی کم ددن. دگل هندی ترامپ دبیجت متکلیم باش دگل ریبر ناتو هنه و هرچنه به سکرتری گشتی ناتو ترامپ خوش دوه. متکلین زور باشنه و جبر من ناتو هر سالا بوری حتی نه 40 میلیارد دلار بدست خستنه. از باور دکم سکرتری گشتی 8 ترامپ دکه. رنگ او بتنه 8 ترامپ بکه بو من نخمه. ریبرین اوروپا هر جدمی هل بجارتنا سرک دونالد ترامپ جبری هفته مهان حزب ناراحتی و نیگرانی درباره داخویانی ترامپ دکن و حتی انها ریبرین اوروپا دو دل بند برسف داناوی دا لی برسف داویه لسرزار سروک جوات اوروپا دونالد توسک هات پشتی امضا کرنا بیان نامه که هفبش بو هفکاری یکتی اوروپا و ناتو. Dear President Trump. برای سروک ترامپ بو امریکا هفپیمان باشتر جه اوروپا نابن. اوروپا جه روسیا بهتر بوجا بروانی برهف دکه و از باور ناکم تا چی گمان هبن که اف ده خزمتا بروانی امریکا و اوروپا دایه. راست دراف گرینگه لی هفکاری راست و درست گرینگ تره. لی ترامپی داخویانی توسک به بهاور نگرد. بله مجالك هوالبند هنه لنابي او بتني مفاج ماورگرن یکیتی اروپا قازانجش مدستینه حتی انها ما 151 میلیارد دلار جدز دانه و هفته صدی بوناتو هاد نخرج کرن. جبری دست بکرنا کمبونین فرمی دونالد ترامپ رخنکاتند لالمانیا کرد. امریکا دجی پروژه کاراکشان بوریا کامازنا پترولیه جا روسیا بو آلمانیا. او هیلا بناوه نوردم ستریم 2 و گاز و پترولا روسی بریا دریای بگهین تا آلمانیا و اوه ترسا زیده بونا باندورا موسکو لأوروپا پیدا کریه. ترامپ دبیجتن آلمانیا یبویا گرتیا روسیا. ألمانيا بدرستي جالية روسيا وهاتيا كنترول كيرن جبركو أو دشست حتى هفته صديا انرژی ج روسيا ور بگیره. پیوندین امریکا نبتنه دگل آلمانیا د آستان گاندایا بلکو به همان رنگ دگل بریتانیا پشتی ترامپی گوتی بریتانیا د آلوزیان دا در باز دبه. تریزا مای سرک وزیر بریتانیا بهیویا دانستاندنه که باشه دگل ترامپی. زور تشت هنه دانستاندن لسر بینه کرن. دیگلین مدگل امریکا زور تایبتن و پیوندین معلوار بروانی دا گرینگن و هلبت ام دیل سر پرسن دیجی باخبین. سروک امریکا و سردانا انگلستانی و اسکتلند بکد. جبری کمبونا چاوری کریا هلسینکی لروجا دوشان بابید دگل سروک روسیا ولادیمیر پوتین کمجارین دانستاندنان اروپا و روشهلاتا ناوینه و پیوندین دوالین امریکا و روسیایه. خالد فتاح دنگ امریکا. سروک امریکا دونالد ترامپ لکمبونا ناتوی آماده بو اوته ده رخنه لألمانیا کرگو او کتیه بنسیا روسیا. ده درباری وی کمبونی ده هفکاری من دخیل شمو بریکا سکایبی لگل سروک انستیتویا کردی لبروکسلی درویش فرحو آخوی. که درویش فرحو گلک سپاس جبو دمیتانها اوروپی چا برای خوددن جیوینا نیتو یا ولاتن نیتو بتایبت جیکو سروکی امریکی پتر دفداوی دوستین خوین اوروپی و جوانا دخوازه کو پتر بجداری یان پارا خویا خرجیا ناتو بدن. قالك رایدارین اوروبا بتایبتی آلمانیا مرکل برسبا ترامپ اوای کی کو پیوست خدا او پیوست وجی وکا مبیجن یعنی ام وظيفة بكتينن حمو مصرف برسلما دكابن كتينن ولاتن دم في أوي برتكساني
Trump da aliyetin de çapamaniya Avrupa بچاوکی یا بنویسین و رخنگیری لسربه کراوستان و بچکی آخافتن آوای رخنی آوای خستنی آوای دخوازه کو ترامپ پیک آنین رخنه کرن. البته هر کس لیور بحثی هندی دیگه که چا رنگ اف سیاستا دوستین امریکا یعنی دوستین امریکا بتایبت اوروپی و نرازي بالنسبة سياسات متعبت سياسات دربو مثلا ناتو اف نباشا نج اوروبيان رباشا نج امريكان رباشا يا بحموها مفكرين قول ناتو في داوي هبونا وينا هي جوان لازمة حتى با مصرفة حتى با تشتري بيكتين ودكن بان تشتغل يعني يبشر خلال كو ترامب جدير سلوك أمريكا لسربت غريكا كو ألمانيا قال كي الريد دي هبونا روسيا لديس باور لكم خاطرنا هردو آلية كبير نوا ترجوا سياسة كنا بنتبي وأبي يعني هبدو تكن لهردو آلية بيدفيا هبونا ناتو ونزبونا نا دزارن جبر وهردو آلية هربون وهيزا روسيا نرحت. بله بريس درويش فرحو خوام دزانن ناتو جب اساس دهاتيا دامزراندن جبو برسنگرتنا روسيا جانها سلوكي امريكي جي كو رخنيه الاوروبيان دغرا ولقال سلوكي روسي فلاديمير بوتين بجفا من افد خاز اشتب برسم او شواتي ديتن جالي اوروبيان با يعني عليك اذا قالك احنا كنا بعد ده من داويدا رخنين ترامب سربيك سر يعني برزغريكا روسيا سر برزغريكا تورا ناتو هي راستا لآلية دندا مادام كي رخناوي هي يعني اجي يكشف برسبين هناك رادار اوروبيا مادام كي بيدفي بهوقاسي امبيجن منفعتين دجبر دنابرا روسيا امريكا روسيا اوروبا دا نيمن جبو تشيك و تسليكا او كم تشما مادام كي وسا تشما ترامب زياده مصرفا جبو ناتو دخوازي مادام كي بيدفيا هناك تشتاهدين نماريا يعني او الهمبر روسيا نماريا جبو ترامب دخوازي هي زيادة مصرفا بدي سر مليون ولاتين اوروبا يعني ارجي برسا كوايا زبروي كي باورد كندا كده برزغري كان باواي كدي وبسياستها خو باواي خو دخازي بدي چاله سر كرن لين آليه دي ده اوروبا نه بريا اوروبا جي برسلون خو دي اوروبا جي برتكه خو نشان دي اوروبا جي دي لسر برشلوندين ولاتين خوي كتيا اوروبا دي دستني بتني ولاتين مسلمان ونا اوروبي تركيا دفي تشارشو في تركيا تشاتي ديدن دفي جيفينا بلندا ناتو دا بروكسل دفي جاريدا بر خويا دكيكو اوقاسي كما زمجبو هبون وهاتنا اردوغان سرو كوماري تركيا مزنينا دناوا بيجينا ناتو ده حتى نوكا دو هفتني رسميه فرميانا يكجي بمايرا بوزيرة سرو وزيرة بريطانيا ويكجي بمركل كانسليرا يعني كذا كي تر حتى نوكا وعندهم هفتن بهذا سوز دانا نيمن او دوان هردو روجاندا بس تاري تن جفينين وك ريسبسيوني وك فكرنا موزيكا ديروكي وك خطي شاندانا لاسكري او بس تاري واببي لي وك دي تو هردتني حتى نوكا تدنين بعدين بريز درويش فرحو سلوكي انو سوتيا كردي لبروكسل بدنگي امريكا رابو قال كي سباس سروک امریکا ترامپ و سروک روسیا پوتین دوی مهده یل پایتخت فینلاندیا هلسینکی کومبینکه پیک بینن. ل امریکا جن نیقاشن دربار رول روسیا یل سر هلبجرتنا امریکا جن بردام دکه و اونها چاون گلک آلیان سر و کومبونه.
همو تایبەتمەندیên فیلmekî siyasî divê de heye. Serokek ku keşebar, şewirmendek taybet û sterkekî filmên erotîk. Vekolîna Rûsyayê dibin Serok Trump mezintirên şova rastiya an ku realîtî şova Amerîkayê ye. بنەرîna min ev tiştên em dibînin aliyê herêkê me û tiştên pitir hene. بنەرîna min ew hin tiştan veşêrînin ji ber ku Putin rasterast nayê tawanbar kirin. Saziyên îstixbaratên Amerîkî di mehara bendina 2017 da biryar dabû ku Rûsya maya xwe di li hilbijartina Amerîkayê 2016 de kiriye ku alîkarî daye Donald Trump. Robert Mueller ku di gulana 2017 da wek şewirmendê taybet hatibû dest nîşan kirin ku lêkolîna hevkariya navbera kempeyna Trump û Moskov bike. Binêrîna min çapemeniyê gelek tê ji dema Obama standine û hewl dide ku balkişandinê bilav dikin. Ez dixwazim ev tişt nebibe gelek derfet destê we de hebûn got hûn tiştekî eşkere bikin lê we ev nekir. Vekolîna Rûsya civaka Amerîkî de baş kiriye. Wekî ku tê texmîn kirin fikr û ramanên komariyan bi avayê yek xurt ew e ku vekolîn bi armancên siyasî tên meşandin. Trump gelek caran ev yeka wek êrişên bi zanabûn de nav kirin û piştgirên wî jî vî yekî da hevbîrin. Raportek Democracy Fund Voider Study Group nîşan dide ku piraniyan piştgirê Trump bawer nakin ki ev vekolîna bi rengek dadmendî tê meşandin. Lê li gora amedekarê vî raportê nêzîkî nîvê Emerîkî jî bawerin ku bi rengek dadmendî tê meşandin. Piraniya xelkê bawer dikin ku ev lêkolînên di derbarê Rûsya de adilane ne û her wiha xelk van lêkolînan bi awakî cidî dibîne. Rêvabê an jî nebe sebre qanûndanerên komarî nemaye. Eger delîlê we hebe ji xelkê Amerîka rabêjin. Rêveberiya Trump dibêje ku Trump vî hevdîtina ji bo Putin kiryarên wek müdaxaleyên hilbijartina Amerîkayên bike berpir jî bikar bîne. Di demên dawî de çend şandên fermî ji aliyê hikûmeta Amerîka ve serdana herêmên Kurdî li Sûriye kirin tevlî bajarê Reqqa û Minbicê û bi berpirsên wê herêmê re kom bûn. Gelo asta pêwendiya di nav Amerîka û Kurdên Sûriyê de gihiştiye ku piştî têkçûna Daişê li Sûriye wê rewşa Kurdan çawa be. Di derbarî vê mijarê de me birêka Skypeî rojnamevan Ekrem Berekat ji qamişto kir mêvanê xwe û ev pirs jê kirin. Ji xwe ev têkiliyên navbera Hêzên Sûriya Demokratîk de û gelên Kurd û gelên herêmê û bi Amerîka re hetanha jî berdewam in yanî. Di yek deqê de ji destpêka ku ev têkilî hatin avaykirin em bêjin piştî di şerê Kûbanê de û heta roja niha berdewam dikin. Ji xwe şerê beramberî Daeş jî hetanha jî berdewama hêjî çeteyên Daeş niha alanên Dêr Zor heye, şer heye, hêjî destekdayîna tehaluf heye. Ji xwe gelek şandeyên wek te jî diyar kirî şandeyên Amerîkî hem ji Kongresa Amerîkî hem ji Wezareta Karên Derve hem ji berpirsyarên tehalufê dem bi dem ji bo alanê tê nekirin. Bi taybet em bêjin Reqqa, Tabqa, Minbic ev alanê ku gelek gotegot jî ser têne gotin. Ji xwe herî dawî jî karin were parve bikin dema ku James Brard serokê xurfeya ya taybet ya tehalufê li Iraqê û Şamê serdana Reqqayê kir. Ji xwe wir de jî di hevpeyvînekê de bi çapamaniyê re diyar kir ku şerên beramberê Daeş hetanha jî berdewama û ev wê destekdayîna xwe ji bo gelên herêmê gelên Bakurê Sûrî gelên Kurd wê hebe heta ku çareseriyeke siyasî li herêmê werê dîtin. Belê birêz Ekrem yanî te diyar kir niha Daeş ya serekiyê di pêwendiya de ev pêwendiyên Amerîka bi Kurdarê tê diyar kirin got di asta serî de yan di xala serî de ji bo şerê Daişê. Lê niha ji alîkîdinê rejîma Sûriye bi alîkî derê û rejîma Sûriye hewl dide got devera Kurda jî têxjerî destê xwe di wek diragihandinê tê gotin û aliyê jor jî Bakurî herêma Kurdî Tirkiye gefan bi eşkere gefa li Kurda dike. Amerîka heyanî ana tiştekî bi eşkere diyar nekirî tenê dibêje Kurd alîgirê min yan hevalbendê min di şerê Daişê de.
ئەگەر هاتو داعش چوو وێ چاوە بە ئەv پەیوەندی من قلت نها بربرسن بيرو تحالف يا العراق وشامي بري دروجة بيجم تصريحك جبوي تشابامني دا جو ام بقالين هرمي يعني قالين باكوري سوري را قشتيرا حتى كو چارەسەریە کە سیاسی وەرێدیتن دویم لێ دەشخوانها تورکیا جی گەلک پروپاگاندات کێ و رژیم جی گەلک پروپاگاندات کێ شخۆ تورکیا جی وەکە دەولەتێکە داگر کەر تەک ئارمانجوێ هەیە کو تو سیستەمێکی دموقرات تو سیستەمێکی کو گەل بپەجرێنێ هەر نتوخوته ده ببینه ده هرمی ده نوی آوا کرن نجبر ترکیه جینها بر به دولته که جبر دولته که علمانی دموکراتی بو دولته که تک کسی و حتی گریدان به اردوغان و جوجی پشتی که هل بجارتنه 24 حزیرانه شخوا هولدان ترکیه هنه شخوا پشتی ایریشن که العفرین کرن و داگر کریا عفرین نجی بلی بو که ترکیه شد خوازش گلین هرمی یعنی دخوازه آخا سوری داگر بکه مخابن سوری جوک ام بیجن کو دولت که بیجد آخا خود پارزم بدنگ ما هزین نفنتویجی بدنگ من گلین هرمی برخوادن گلین هرمی حتی ناجی برخوادن شخوا پنگاوا برخوادن سردمی کتی قناق خواه دویمین ده و چالکی هجی تین نکرن الملي دي فان بيجن بروباغندا ريجيمش خاكو دما كد بيجن كو ما بريفا بريا خسر مي هفديتن بكن ان ما ديالوج هاي ان تشتكي وصحيح تشتكي وصح حتى انها تنيج بالرايدارن باكوري سوري رايدارن كو ام بيجن فدراليا ديمقراطيك ريفا بريا خسر جي حتى انها تشتكي وصح بيجن تشتكي وصح تنيج کورد نها چاوا دانو سندنی به روشان هر دکن او روشاگو ترکیه دستی خدانی سر افرینی دخول من بجی گفتگو لسر هیه و قفل تین کرن لها بیردور يعني كرد شاوال أمريكا دنرن وشاوا أو بيوندي خو آوادكن لجوري روشا هي يعني انها ملي ام بيجن ربشا كردا ده قالين كرد شخوا دسبيكا شورشا سوري ده وحتى انها شورشا 19 تيرمه کو پشتی 4-5 روزه دی بیرانی نوینه قالين باكوري سوري وقالين كرد بتايبت به هابونا خب اراده خب بينا خو پاراستنا خو کرن ریوبریا خو آوا کرن شخوا پشتی کو دستک داینا امریکا و هزین تحالف برامبری ترول داعش کو توای جان خصبو مترسیه دا دستک هات داین کو هزین داعش اما بیجم کارم بیجن سری صدی نوتو 5 هات تونه کرن توای سوری اشتغال هرمی جد بیجه کما یعنی ملکی لشکری دستک هات داین نها گرک ارنا به ملکی سیاسی یعنی ریوبریا هرمی وری ناس کرن دستک بدنه دا جبر گلین کرد و گلین هرمی نه تنش بوی برجواندین کردا آنج بوی برجواندین گلین هرمی شر داعش کرد توای جهان اجداعش خلاص کرد نها جهان توای جی دینداری گلین هرمی کو دستک بدن وانا و مترسین کو سر هرمی تینه کرن آن وک ام بیجن ایریشن سر عفرین آن کون ها دولتا ترک گفت دخوید بیجی درباسی من بیج آن آلان اندی ببه برانبری و هلوستن داگر کریه نیه دولتا ترک ورن سکناندون دامان دمیده هلوستن رژیم بعضی لآموده کانالک یا تلویزیون بناو جن خاطیه وکرن به طیبتی او دخوازم ببن دنگ جنه و اونو چگهان دنگ امریکا زان عمر سردانا و بنگه کر و اف راپورت آماده کر kanaleke taybet bijin ahatiye vekirin. Jin TV ji karmendên jinên rojnemavan pêkte û her wisa bi programên taybet ji bo jinê weşanê dike. Li gorî damzînenên kanalê jin ya herî dikare pirsên jinê pênasiya bikî û ji ber vê jî Jin TV hatiye çêkirin û tenê rojnemavanên jin dikarin têde kar bikin. Jiyan hêvî endama desteya birêvebiriya kanalê dibêje jin ya herî dikare pirsên jinê bîne ziman. Li beramberî jin لبرانبري آزادية جن يعني وكا رخصنا داعش يا ترور يا كو إيرو إيريش تكر لبرانبري في دجواريا إيريشة دفيا هم باراستن هم أم بيجن تكوشينك دجوارجي ويرنجي بيتشكرن عموري باندورجي يا في أوي تلفزيون اندامن جن تي في دبيجن جو لدورکی وک سوریا و باکوری و گل راستی تندیا کومن رادیکال مینا داعش و جبهت نصره هاتیه جن تی وی و به زمان جنن قربانیین تندی لپاش کمیره و آمورین مونتاجی
لهر دورکی لجن تیوی تو جنین خباتکار دبینه. دلاو هوری کاری مونتاج دکه دجن تیوی ده. دبیجه گو نرینا گو جن نکاره هر کاری بکه نراسته. دلاو دبیجه گو جن تیوی بلگیا گو جن به تناسری خواه دکاره گو راگهاندنه بکه. استرلي تلفزيون جن تي في بوم جبرجو جواكا ماني إيرو نرينا وانا جو جن نكار إنه تناصري خوا تكار كده بخبت وطيبة تلفزيون كده أم وك تلفزيون جن تي في وك جروب جن تي في أم تخص إنه أم بدن ديار كرن إنه أفتشتايا نراسة إنه جن كاره تكاري به كاره بريكو بيك بينا وبطبيعة إنه التلفزيون جي أم توازن يعني جن باوريا وان بوان بي إنه نتشتكي زحمته إنه التلفزيون كي بريكو بيك بين. بشك جن تي في نهاتية آماده كرن. لفر جهة استوديا جن تي فيه. كارمن دنويجي دهولا استوديا دنه. نها كارن آماده كاريا ويدا تكرن. جبر وی کی جی جبر گوهین استودیو نهاتی آماده کرن هن پروگرام خو ل دروای دکشینن کارمند جن تی وی به حسکرن که پر مزن کاری خود کن لگوری همرین محمد نوچگهانا جن تی وی دبیجه گوی جن تی وی پر باندوره لجواکی بکی او بتایبت لجنان من خواسته که من کو اسکاتم و تلویزیون جبر کو راستی هاجنه حسکرنا جنه هستی جنه دمه کو بخا خبره و دبه کلک وجی جواک جی هم اکو بخار ورا جیان دکیجی بواتای کی پر جدا ده آواگرن و بحسکرن کی پر مزن و جواکی جی و در دور خاجی مزنتر حمیز دکی نها نزیکی حجده جنین روزنامه‌وان تیده کار دکن و اول سر زیده کرنا هجمارا کارمندان کار دکن هجای گوتنه یگو جن تی وی دوامین کانالا تایبت بجنا هاتیه دامزراندن لسر استا جیهانه یا یکمین زان تی وی لافغانستانی هاتیه ذکرن لگوری جن تی وی تکلید ناورا جن تی وی و زان تی وی ده هیه پیلان دکن گو پروژه هفبش ناورا وان ده چه ببن جن تی وی بچار زمانان پروگرام خواه و پیشکشی تماشاوان خواه ینجن بکی کردی، عربی، ترکی و فارسی زان عمر دنگ امریکا عامودی لی باجار آمده به صدان کس جمالباتین کسین وندای بوی هاتبون باهف جبو خپیشاندانی و پرسا روشاوان جه حکومتا ترکیه بکن پیام نیرا ما خدیجان فارقین لور آماده بو و او راپورت جمره آماده کریه لگوری لیکولینین ریخستنین مافی مروان لترکیه 17,000 کشتنین کجری وان ندیار پیکاتنه کوپرانیا باندوزان به انجامانه لآمدش سال 2008 ورده هر روزن شمیه 493 هفتنه مالباتن وندایان دوزا خزمین خودکن وش دولت عقوبت وندایان خود پرستکن دوزا عدالت دوزا تشتی کلوی ولاتی تشتی کو قرش هاتی و لدیجی مرواتی هاتی کرن شبوی کو اشکره و اموی دوزد ماشینن و تکوشینا برومت بدایکه خورا بخزم واندای را ام و ماشین و امی بماشینش هر روزا دوست کن کو کجر و برپرس ورن جزا کرن سال 1904 دا عدنان اورهان یزا سالی بیکو باوی وی اب و پسمامی وی پشتی شوتان گندیوان جعلی لشکران هات ندست سر کرن پشتی کو خانی شوتان جمره گوتن هونه گون تک بکن هرن ام باوی من جی گوتن آپ من واج گوتن منرن çadır da aman İşte ben seçer rolü man ber günde şey ber gün berxaniye xo çadır da disa operasyon hatın babamın van kimlik van gersin am ketim peşi mego am yani ne kaylının beben çünkü bir çağı ki de birse yerine dağıt mekir birin go amjbol yatın emre nizanın اوره نشانه مبرن بیا برن عدنان دبیجکو شاهد هبونکو بابی وی و آپی برنه دبستانه لجه ولوی دبستانه لوان اشکنجه هاتیه کرن دسال نوتی دا لگند و باشارن کردان دما پفچون ناوره پکیک و ارتشا ترکیه دا نزی 4200 متر د 384 گورین کومی ده هاتنه و شارتن دما پواجه چاره سریه دا 45 گور هاتن وکرن 281 متر هاتبون درخستن کوملا مافی مروان لسر اینترنت نقشه‌ریا میتن گورین کومی این الهرم آماده کربو اکتیویست مافی مروان ده خویا کرن پشت 10 سالان حسی با و خو لگندک چیای پاسوری د گور کومی دیتنه استی 8 کسا
کرنه توربکی برنه گورستانا بکسا چخور کی وکریه لوی خستنه چخور کی و سر وی چخور ازی کبر کی ada parsel 76 büyü avı seryaz kiriye o kaydı kuda ava çekirne min bu hatta got je havale parizer am got ki vana ev zulüm ku lime kirine ev hakareti ku lime kirine ev sosret ku anne sereme pişteviya hakkı vantine salte da derbas buna yani hem maneviyata mer dileyzin hem ji psikolojik yani malbat tev travma derbastike ew dibêje hestî heşt kesan neha li pasûrê di gorekî daye û dozger nehêştiye ku hestiyan têkin gorên cuda wek min bi hezara zarok bavê xwe nedîn wek min bi hezara zarok zaroktiya xwe nedîn ji bo wî zî yani ev tê vî manê ku ev sistem ku van tişta kirin ji me re deyndar e ber awî deyndar e em ê dev jê bernedin heta ku ev encam kî jê were sendin Orhan bi salan tevlî çalakiya xizmên wan dayan dibe lê 3 salin rêveberiya komele mafê mirovan de cêr digire û di komisyona wan dayan de xebatan dike Hacıcan Farqîn Dengê Amerîka Amed Piştî sondxarana Serokkomar Erdogan Tirkiye bi fermî derbasê sîstema nû bû û gorî vê sîstemê piraniya hêzê ji dûra Serokkom dibe û ev yek ji dibe sedema acizbûna hin aliyan. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan 24 Hezîranê de şinû ve wê serokê wî welatî hatîbû hilbijartin û roja duşemê di parlamentoda sondaxa xwe û destpêkarê xwe kir. Bi sonda Erdogan de Tirkiye bi awayekî fermî derbasê pergala hikûmeta Serokkomariyê dibe. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Weke Serokkomar hebûn û serxwebûna welat, parastina yekbûnê û neparçebûna welat sund dixwim. Piştî sonda xwe li parlamentoya Erdogan berê xwe da avahiyê Serokkomariyê li Beştepe û bejdara merasîma Serokkomariyê bû. Di merasîmê de serokên 22 dewletan, serokvezîrên 28 dewletan, her wiha 6 sekreterên giştî yê saziyên newnetewerî amade bû. Serokkomar di axaftina xwe de bal kêşand li ser giringiya sîstema nû. Yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Em derbasî desalatdariyek nû dibîn. Pergala alozî di siyasetê de, di civakê de û aboriyê de em dawît înîn. Di hikûmeta Serokkomariyê de zordestî tune ye û dîrok dê nîşan bide ev biryarek giring e. Tirkiye pergala desalatdariya xwe guhurt û niha piraniya hêzê dûra Serokkom dibe. Li ser vê yekê jî nîqaş hene û gelek alî bawer dike ku dema piraniya hêzê dûra kesekê kom dibe wî demê aciziyê peyda bibin. Her wiha bi vê sîstemê parlamento ji hêza xwe kevin wenda dike û pirsa herê pêş dikeve ew e ku gela partiyên muxalefet yên Tirkiye yê çawa bikarin erka xwe bînin cih û ev pirsaha yê di pêşerojê de ji bersiva xwe bibîne. Ev jî çîroka pêkirsazekî ji Mosilê ye bi navê Sefauddîn Suheybe got berhemên wî li ser serdema Aşûrî û Babiliyan e. Di dema Daişê di bajar de bû wî berhemên xwe ji ber çava veşartibû. Lê niha careke din wan diyar daye. Peyamnêrê me Kawa Umer serdana vî hunermendî kir û ev raport amade kiriye. Hemî serên sehariya ev gencerat bîtin bi hevîrkirina axê û durustkirina rêjeka baş da ku kar li ser biketin. Karê evî xurtî, durustkirina tabloyên destxetên mîzmariye û peykerên girêdayî bi mêjoya Aşûrî û Babiliyan ve û bi taybet ew peykerên girêdayîne bi mêjoya Mosilê ve. Evî gencî şarazayiyeka baş heye di destxetên mîzmarî da lewma her parçeka ew durust biketin peyvên mîzmarî li ser nivêsît. يعني إعداد الطين أولا بعدين دەستپێکی ئەس ئاخێ ئامادە دەکەم و دویدا دکەمە هەڤیر یافەر ئەوە ئەم ئاخێ ji girekî şûnwara bînîn ji corê axa sor bîtin wekî wê axa destxetê mismarî li ser hate nivîsîn li ser demê bab û kalkêtme ew hevîr divê çir bîtin û xwe bigiritin û pequşkê hewayê di nav de nemînin bi dûv de em dê hêlîn bo mawayê 2-3 saetan. Li ser demê çekdarên Daeş evî gencî berdewamî bi arezoya xwe da
بلش بر پترسا اوی چندک و بهت دزگیرکرن دستخط میزماری بو همی کسان درست ند کر ابتن دستخط عربی درست کر بوك داعش هاي الشغلة يعني لسردم داعش افكار كربا دي توشي گرفتان با من گلک پارچه هبون وکی پارچن کونارن شنواران جبو پیشانگه کی من درست کربون من لمال و شارتن هر دم داعش هاتبا دناف مالا دا لتشتی قدغا گریابا من ند زانی دی کی ودا و شیرم هر روش لجهه کی من و شارتن من لسردم داعش کاری خواه کر بلی نب دستخط مسماری بتنی بدستخط عربي وجبو بتني هافالا وكسوكارين خوا مبدستخط مسماري دنويسان چكو من باوري بكاسي نبو صفا الدین صهیب در چوی زانینگه موصله کلیجا زانستن شینواری هر لدسپیکا کلیجا خو حتی نها به صدام پارچن شینواری بو خلکی درست گیری نو هر پارچکا درست گیری یا گریدایا به میجویا عراق و بگشتی و میجویا موصله به تایبتی کا و عمر دنگ امریکا موصل بنرین هجام گشن داویا و برنامه حیا برنامه دنی هر چاد بن ضمن خیر خوشیده